tuguha ikaze ku kibuga cy'imirwano ikomeje guhanganisha M23 ndetse na FARDC. Intambara irarimbanije ndetse abaturage bakomeje kuvuga ibyiyumviro byabo ndetse no kugaragaza agahinda kabo ku bijyanye n'imigendekere y'intambara. Imodoka zitandukanye zikomeje kuva muri Rucuru ndetse na Kicanga, ibice bitandukanye nkabonagana, zose zizana ibiribwa ndetse n'ibicuruzwa mu mujyi wa Goma. Ni nyuma y'itangazo ridasanzwe rya General Njike Kayiko ndetse n'abamwungiriza be n'abandi batandukanye bavuga ko imihanda igomba gufungurwa kandi ibiribwa bigatangira koherezwa mu mujyi wa Goma nyuma y'inzara nyinshi. Ariko nyuma gato baje kongera guhita bafunga imipaka ndetse bafunga n'izo nzira zose zerekezaga mu mujyi wa Goma, bavuga ko ngo hari umushoferi waba washimuswe na M23 ngo kandi ngakicwa, ariko ku buryo butunguranye cyane. Abaturage bagaragaje ifoto y'uyu mugabo, bavuga ko ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gutangaza byose ari ibinyoma. Ibi ntitubitindamo, tugiye kuvuga ku magambo atandukanye ndetse kandi akomeye. Ibaruwa idasanzwe ndetse bimaze kwemezwa ko Sadeke yamaze kohereza abasirikare i Goma, bose baje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FARDC muri rusange guhashya ndetse no guhangana n'umutwe wa M23. Ni igihe kidasanzwe ndetse kandi biravuga ko noneho intambara yabigiye gukomera, kuko Sadeke nibo n'ubundi umwaka wa 2012 birukanye M23 bayivana mu mujyi wa Goma. None bongeye kugaruka nyuma y'igihe kinini cyane President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo agerageza gushakira igisubizo indwano ndetse n'intambara ya M23 bikananirana. Noneho Sadeke yo yiziye gukora akazi nk'uko byavugwaga mu minsi yashize, ndetse n'ibarwa ikajya hagaragara igaragaza ko Sadeke yamaze kwitabazwa muri iyi ntambara ngo kandi igomba kuza ikayitsinda mu gihe gito cyane. Ese koko biraza kurangira bite? Tugwaye ikaze ku buryo burambuye n'amakuru y'umutekano na diplomasi. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, urebe hepfo y'ifite amazu kandi subscribe cyo turushaho kubana umunsi ku munsi, kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu ba mbere, amakuru ya politike, diplomasi n'ibindi. Itsinda ry'ingabo zoherejwe n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC riri mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva kuri uyu wa 2 Werurwe 2023. Iri tsinda ryakiriwe n'abasirikare batandukanye abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant General Constantin Ndima, umugaba mukuru w'ingabo za Namibia uriyoboye Lieutenant General Pinehas Martin, yatangaje ko bagiye muri RDC kugira ngo bagenzure uko umutekano wo mu gihugu kibarizwa muri SADC uhagaze, by'umwihariko mu ntara yacyo ya Kivu y'Amajyaruguru. Lieutenant General Pinehas yagize ati, turi hano mu butumwa twoherejwemo n'abakuru b'ibihugu bya SADC kugira ngo tugenzure umutekano wo mu bavandimwe bacu ba SADC bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo dushake amahoro n'umutekano muri iki gice cya RDC cya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko byagiye bitangazwa, maze tuzahe abakuru b'ibihugu ibyacu cyangwa se raporo y'ibyo tuzaba twabonye ku bijyanye n'urugamba rukomeje guhanganisha M23 ndetse na FARDC, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ibindi bitandukanye bibuza abaturage amahoro. Abasirikare boherejwe i Goma nyuma y'uruzinduko intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari ziyobowe n'umugaba mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare Major General Jerome Chiko Chitambwe zagiriye mu bihugu bya SADC. Ubwo bavaga muri uru ruzinduko mu cyumweru gishize, Major General Chiko yamenyesheje itangazamakuru ko bari bagiye gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare n'ibihugu bya SADC, kandi ko intambara ingabo zabo zihanganyemo na M23 ngo ifashwa n'u Rwanda bazayitsinda bidasabye ko habaho imishyikirano nk'uko ngo SADC n'ibihugu byose bagiye babyizeza uyu General Chiko Chitambwe. Ese koko biraza kugenda bite, cyangwa se urugamba ruraza kongera rutangire? Ese koko baroza kongera bakozanyeho nk'uko bisanzwe kandi nk'uko byitezwe n'abakuru b'ibihugu batandukanye? Ibyo ntibikomeje kwibazwaho, dore ko noneho abenshi bakomeje kuvuga ko uko iminsi igenda ishira ko bigenda bikomera, ibintu bikagenda birushaho kuba bibi. Ibi kandi bivuzwe mu gihe Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kwibasira u Rwanda rugerekaho ibirego bitagira ingano yitwaje umutwe wa M23. Mu nama ya 52 y'akanama ka ONU gashinzwe uburengerazuba ndetse n'uburenganzira bwa muntu iri kubera i Geneve mu Busuwisi, Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yasabye akanama gafatira u Rwanda ibihano bikomeye, ndetse kandi ngo koko u Rwanda rukaba rwasirwa no ku ikarita y'isi ku bijyanye no kuba muri aka
kanama. Mu ijambo yagezaga ku bari bitabiriye iyo nama, Perezida Tshisekedi yavuze ko uburenganzira bwa muntu budashobora kugerwaho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe u Rwanda rutarahagarika ibikorwa byo guteza umutekano muke muri ako gace rubinyujije mu gushinja umutwe yise uw'iterabwoba wa M23. Yakomeje asaba aka kanama gufatira u Rwanda ibihano bikomeye kugira ngo ruhagarike ibikorwa byo mu bushotoranyi byibasira uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bw'iki gihugu. Yagize ati muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo twabasha kugera ku kigero cyiza cyo guharanira uburenganzira bwa muntu mu gihe u Rwanda rukomeje gukoresha imitwe y'iterabwoba mu guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Niyo mpamvu dusaba akanama ka ONU gashinzwe uburenganzira ndetse no kurengera uburenganzira bwa muntu ku isi, by'umwihariko umuryango w'abibumbye, gufatira u Rwanda ibihano bikomeye kugira ngo ruhagarike ibyo bikorwa no gusaba ko hubahirizwa imyanzuro ya Nairobi na Rwanda yanashimangiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'akanama ka ONU gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Hari abasanga Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ari gukwepa uruhare rwe cyane ko akorana n'imitwe yitwaje intwaro yayogoje abaturage ndetse ikomeje kubakura mu byabo, inatuma bamwe na bamwe bahoza akarago ku mutwe, amatungo yabo bakayishyira imbere ndetse ingo zabo zigasigara zisahurwa n'ibindi bikorwa by'umwijima bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bikanagaragara ko Tshisekedi we ubwe abashyigikiye kandi ko nta nicyo bimubwiye. Ku rundi ruhande ariko hari abasanga Perezida Felix Tshisekedi ari gukwepa igitutu ari gushyirwaho n'amahanga kubera imvugo z'urwango, ubwicanyi n'ibikorwa by'ihohoterwa bikomeje kwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwe bwananiwe guhagarika, ahubwo bugasaba n'ubushyigikiye kuko ibikorwa byose inzego zishinzwe umutekano zibirebera ndetse rimwe na rimwe zikabigiramo uruhare. Perezida Tshisekedi kandi akomeje kuyobya uburari, asa n'ushaka kwirengagiza no gukwepa ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bibumbiye mu mutwe wa M23 baharanira guhabwa uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo agahitamo kubigereka ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi kandi yahisemo gukorana n'imitwe yitwaje intwari irimo FDLR, Nyatura na Mai Mai imaze imyaka irenga 20 izwiho kwica, guhohotera no gusahura abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe iyi mitwe ariyo ifite uruhare runini mu guhungabanya no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Abakurikiranira hafi ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemeza ko kuba ubutegetsi bw'iki gihugu bwarahisemo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro izwiho kwibasira abaturage bigaragaza uko ubutegetsi ndetse n'abategetsi b'iki gihugu bashyira imbere inyungu zabo bwite aho kwita kurengera abaturage bamaze imyaka irenga 20 barazengerejwe n'iyo mitwe ndetse